guys, ndichole i-iPhone 12 original. Yabo abe ndizihambela nje emgaqweni ndayichola ndathi gqi ngayo iPhone 12 originals guys. So umnikazi wayo wafowuna ndayibamba, wathi sendiye pha emgaqweni, yabo saya pha emgaqweni samnika umntu ongibhutisi guys, wandinika i-R100. Bendingenale tsheleli imdaka. Nantsi i-R100 ndiphiwe ngulaa bhuti ndichole i-iPhone yakhe, and kayothe inkosi wandinika nantsi i-R100 guys, umntu ongubhuti. Kuba ke mna ke shem, hayi mna andilosela, ndiye ndahamba ndibuzisa ngayo. Ngabingelela ingane zakwethu, ngicela uma uqala ukungena kuleli khasi lethu wenza ubulungiswa, ucafa subscribe button le channel yethu Umkhosi. Ingane zakwethu-ke lana-ke ingane-ke yenze into enkulu, into yokuthi-ke ithole ngefoni i-iPhone 12. Uma ithola wafona umnikazi wayo, bahlangana, wambuyisela umnikazi-ke wefoni, ube esekhipha i-R100 phaya ezilalini. Ngane zakwethu-ke kwamnyama ubambile emakhaya. Ngane zakwethu sicabanga ukuthi leya ndawo-ke ise-Eastern Cape. Ingane zakwethu-ke kushuthi-ke amandla kade nawo u-R100 nje we-drink, ukuthi ingane mayiphuza i-drink. Wena ngokucabanga kwakho ukuthi-ke i-right i-drink ka-R100 noma bekufana ede enye imali yini? Asihlangane laphana kwi-comment section sizwe uvo lwakho ukuthi wena uthini ngalolu daba, noma ingane nje bulungile loyo R100. Futhi-ke nawe kwesinye isikhathi mhlawumbe ingcinto ayithola ngalutho. Mina nawe asihlangane kwi-comment section sizwe ukuthi wena uthini ngalolu daba. Ungakhohlwa ukucofa subscribe button, phinde uhlale nale channel yethu Umkhosi, uphinde futhi uthole amanye amavidiyo alandelayo. Danko.